Okay, pemaksa, ayo. Makasih kasi. Ito. Sorry. Ito. Paired by Engineer Clyde, Reverend Father Clyde Cabrillas. Kasi naman partner, Oo. pura pa ho ang forma. Yes, pag nasa labas talaga sila, engineer yun. Yes. Pag sa loob, father. Okay, ganun lang yun. Balita daw mga salamat, Board Member Yadaw and Father Clyde Cabrillas sa inyong mahupay na pangyayari.